Sada ću samo zamoliti našu dragu koleginicu Nadicu da zaključimo današnje konferenciju. Izvoli, Nadice. Hvala vam svima puno. Žao mi je što nije konferencija ove godine posjećena u većem broju, ali to nam je izgleda rak rana od kako je prošla COVID pandemija. Svi očekuju naše snimke ovih predavanja na internetu, tako da ređe dolaze. Ja bih se svima koji su ovde danas bili lično zahvalila što su podržali predavače i što su bili u publici, svima koji su postavljali pitanja. Posebno bih se zahvalila našim predavačima ovogodišnjima, nadam se nekim koji sede u publici i budućim. Red je da spomenemo naše sponzore koji su nam omogućili da ovu konferenciju nesmetano organizujemo, Varius i Akademska misao, a među svim partnerima koji nam pomažu i koji nas podržavaju, ali i mi njih, ove godine se pojavio i Istek. Kolegi su već spomenuli na početku da ćemo u saradnji sa njima organizovati jednu od radionica koje vas očekuju 26. oktobra. Ja bih voljela samo da zaključim ovu konferenciju sa time da imamo u planu i neku modernizaciju našeg loga i događaja, možda to... Naš organizacioni odbor je bio vredan i iza kulisa, pa eto čisto da znate, ove majice organizacionog odbora i ceo vizualni identitet konferencije se možda promeni sledeće godine, pošto smo imali baš vredne dizajnere koji su naporno radili na novom predlogu. Eto, hvala svima još jednom i nadam se da ćemo se družiti i na radionicama i sledeće godine. Prijetno.